صبا يدير التاد ددان فتاخنو خطابا الرولي نقلجي خديني ديم خنوه دربي دبتا يومي توسيقي سبيه مودان تشوفتتا خديني ديم خنوه دربي دبتا يومي توسيقي سبيه مودان تشوفتتا تواديني ميسكي سوان برا ملتا حيانا مو انجراها كوان دبو نركتا الرولي نقلجي حيانا مو انجراها كوان دبو نركتا الرولي نقلجي بيخمو يا علماء دين كان سيابادا ولا لا واتكن به خوتنا الراتو فادا نبيتا كامنا ما تما ججامتا دا انتانو ما فين تبده دي فمنا قدادا إرى قدان دبيتو تيسلتو خطادا ولا لما نقده دي فمنا قدادا دادا الرولين والجي ولا لما نقده إرمنا خطادا الرولين والجي يا علماء درانو قد تنشني فنياني سرانا فني مغرته سياقو بكاني يا علماء درانو قد تنشني فنياني سرانا فني مغرته سياقو بكاني فرات دي سنديني جتشور رحماني غلطا وانت ليتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلجن كينا غلطني وانت ليتي جزاني الدنيا خيسان أنا غرغرة خيساني غرغرة بيجرتن نجني ربي سيرت تاجرات وجا إن شاء الله تعالى سلامتنا تنقل في دبسادا فتا يا رب سلامة كمني ديانا فرا هنگار مسجنتا تينيا تين وجين تراس نجنات جشات إن شاء الله تعالى خرا سجنتا تينا تبيا راتي كنتي فنيتنا هنگار مسجنتا تي نفانا إسني جشاتي خرا سجنتا سين إن شاء الله الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا غري اومشتوتا عبدي بيا لما فاجرت ارغمتن غافي لما فلا ارغمتن غافين تيا اني غافي انا مره صدفا غافچو جيران اندي بينيچودا اني هذا وراتي ياتي رو جامباني انو غافري غينيرا يرو سيدانو جامبانو اني بينجرو qabeenyi si akkuma seeraatti ijaarsi biyya jechuudha manguddoon hojjaan nu qoodee isilleen jaalattee keettee fudhattee hojjaan deemee waggaa sadiin booda ani gara biyyaa galeeruutti qabeenya kenniteef malee ni kaarraa gadi hin dhiifne naan jedhanii jechuudha ani ammoo sirriidha sadiinittuu gasidhiisen jenneeni gaafiin tuni akkamii urgaan baane garuu waggaa afurii ani ammoo niyyamaan qabeenya isii kennee fi gadhiise jechuudha wanni kun akkamii ishee ka'u. ولا بني دان قديس من سيخ جنن كبين يد زابدن نيا هي كاتي نيا كادا ساتما وان دفرتني من قدون الدبابت اما انقلان ني كبين يد دفرت تملني نانجنيتي ولا نتيبسو يدني كم نكون نبي تو ما دام غرتي جارتي ولدبيني من ديرا وجراتني ويتسا ولدبن قبينه ودان غورنيف ان له قبينه سي خنيفي ايغس بودا غرتي ويتدفو ما دام نمتي جون سي هي وان جيني واني كم تنقبت قبينه دفرچون غرتي هي كامت قبينه دغويتو يو دفرتن قبينه ويتدا غورتن سي هي چوني ملني نافو امان تنيني نهي هي جانين ما دام انني سي هي جيني نما يخو قبايچو اكس الله أعلم أكيد جوته محمد أرسي إن شاء الله محمد أرسي هم بيت أشياء ذكرين قرائسة جاب جندا يا رب العافية إن شاء الله خرج في تندو جن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم أستاذ كنا نجا قبضني غافين كبا غافين كيالين كنا جتي أنا أما وان دلقا دكانا كيساتي مالك إرادة لقا دكانا يو راسا دقا دمال قبا يجوني وان حراما قطعو قبا يجو بربادتي أني كانهم نتسابران أمريكا كيسا وجنسون حراما نجتا سني لما فانمو رمضان ساعة كدا سدي صومنا بريلي توبيا دورا بريتي ساعة ساقل ساعة كدا ريتيوسو بريتي ديالي مو هالكان كيسا ساعة فوري فلك كتا كتوبيا تتديتي كان في لولوك انتوني ساعة كدا سدي صومنا
yoo sa'a kudha lama eeynee lulluqannee maal qabaa jazaakallahu khayran salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu جزاك الله خير جزاء وبليس خير يكون كغرتي ورانا غرتي امريكا خيس دلغو غافي نما هني غافي لين غافي خطر تغرتي وانين دلغ دخنا را غرتي تتقچون كمي تجتو وانسان من دايسان ناخنن هذا الامر امريتنا ان شاء الله ما اتيوني النتي deebifna amma deebisuu hin dandeenyu taan immoo ta soomanaa sa'a 18 soomannaa jee sa'a 18 tana gartee soomanuurra sa'a 12 eeynee yoon soomaneeyoodha tanallee imma sa'a tana obboleessa kiyya wanni gartee imma fakkeenya ameerikaa yeroo soomanaa warra sa'a 19 soomanuu jira 18 ka soomanuu jira 20 illee ka soomanuu jira warra gartee 17 soomanuu jira tanaafuu za'a gandaatti irratti aduu fi kuncufti ilaalama malee tamma asii gartee za'a 18 soomannaa 12 deebisuu dandeenyaan waan gartee imma nuti fatwaa godhuu dandeenyu miti maaliif jennaan sa'aan itti ilaalamu sa'a gartee ganda saniiti sa'a biyya sanii jechuu norweey ta'e ameerikaa ta'e kanaadaa ta'e sa'aatti gartee iskaajuwaallichi kaayamee agartee aduun yeroo seentuuf yeroo baatu jechuudha sanirratti malee sa'a 12 gartee ta afrikaa irratti deebisnee furuu fi nyaachuu hin dandeenyu tanaafuu akkasii inshaalla nurrallee warra gartee qacoollotti biyya saniitu nurra qacoollo beeka waa'ee kanarraa waa'ee za'a gartee soomana biyya sanii akkasii jazaakallaa khayr jazaa hayyee gaafiitti antu ceena inshallah عليكم ورحمة الله وبركاته غافين كبا غافين دياس نمي تقوان تكرر آريه وخخت إيه خلقي جيب وخلقوته كفارة أكرر جبتوس برني جرغاري يوني في قرشي خيشات أباته سومي نرتي جري قرشي سنباسي نما قرآن ياتسو أما مسكينة قرآن يجيسي يتوس بجيني يو قرشي أسو خيشات أبو خصومي تايو أكمي اللالم غافين لمدى namni yeroo bi'e akka aadaa biyya keenyaatti quraana jedhanii gabaabduutti namni tokko yoo waan takka irraa kakatee waan san gartee wanirraa kakate san waan gaarii taatee deebi'u yoo fedhe amma ati deebi'ee kaffaartaa baasaa amma dura kaffaartaa baasee deebi'uu danda'a lachuu ni danda'a kaffaartaan inni godhu amma miskiina kudhan nyaachisu amma guyya sadi soomanu خيشا ودوك أبو مالي ودو مالك خيشا قبضي وفيدك يتو سدي سومنو دنديس يوك أباتيس نما خودان يو سومنو دنديس نما خودان نياچفت أكس خيشا وني جو سنيمي أكس مرة خيشا ساباسو نيتي جل جران سن تنافو غروبي غرتي خيشا كي واباسو فيرو جرا أتلا كلال غويا سدي سومنو دنديسا ودو مالك خيشا قبضو أكس mucaan tokko yeroo areef hin beeku jaartii marraa sadiitti gizee aara buufatee boodanii isheen waan sadii bee namni kun aaraan noggaa kana eegaa wal kun akkami waan jiru barbaadan na fakkaatti oromiyaa badhaatu namni joon akkas jaagaafi oromiyaa badhaatu yoo namni tokko gartee dallanee jaartii kayee kutaate namtichummaan dallanu san akkaataa isa godhu dallan sun adda adda ta'atimmaa asirra akka daddutan aanfatuu waa godhuu dandeenya gabaabduutti ayyee namni gariin jaartiin hin gajalfadha jebbee tabii khayra darba wala akkasi into dallan sujaanii namni kun gartee jaartii hiikee hiikettee siin sodaattee gajaltu akkas hiikadhaan taphni jiru ayyee gaaffii lamataa jee jira yoonii fi waan akka re'eetii fi waan akka looniiti yookaan kana harka qabatedha kan yoon tana dhiisee qarshii keessa qabadhe miskiin abbaa yatiin abbaan irraa du'e sun isaaniif kannee garagale hoo akkami kun akkamiin laalan takka nama quraana godheetii addana baasa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nama du'erra biyya teenyatti gisee namni du'eree faa looyyoo kaa qabatanii dhaqanii hanqishan maallaa qabadhee taamaa sanii yoon hiree akkamii waan jiru naam waan jiru gartee biyyatti yookaan loon yookaan re'ee geessaniiti loonumaaf re'ee kanallee qalanii namni nyaata akkasirra yoon gartee maallaqa kiisha furadhee yataamaa tanaa hiree hooyi subhaanallah maashaallah waan ajaa'ibaati yoo akkasii maallaqa fuutee geessitee yataamaa tanaa hirtee namni gartee yataamaa maxxanfate yataamaa gartee mataa qaqqabate naan ollaadha ana wakaafilul yatiim
هاتين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه تنافون أمني يتاما قيول لي متى قبطماس سواب قد تنافو مالك يريف يتاما سني جزاك الله ما شاء الله خراجة في بليان كينيا خطبرتوتا تسين نماز جد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافي قبا قافين كتابا توراة إنجيل في زبور جرمان أكما قرآن تتي بري فمان نجران جتشورا قافي لما فا نما كافرات إبما تقو يوم لقان غرغارا دندا أما أكما قرآن توراة في إنجيل زبور بري فمان جرائد نعم بري فمان جرا توراة وخط لك بيده التوراة ين نبي الله آدم نبي الله موسى توراة ربي سبحانه وتعالى أركسات سيغة بيد توراة اللين كتب ميجرا زبور اللين إنجيل اللين كتب ميجرا كما قرآنات أكس كتبنا له في الألواح أكس تنافو سنكس تلمدا نما كافراتك وخركة خديبة مي غرغارو ندن دين يايدا ندن ديس نما كافراتك وخركة ندن ديس رسولي صلوات ربي السلام عليه أكما قرتي سورة الممتحنة رتي قرتي تفسير رب رنتي انت لو مكر رادفتي تركتي وانقل إرقما ربي نياتاس أفتاس واجوفت فئتي حديث رواية بخاريت الرب فئت ديم جين انت لو سري تهاتي من أبي بلتان سودت ورقا وني تخطبت تخني أكاسي قاقيس جلا بقد داغن تساني دين أكاسي يجو هاي خراجة في تيانتو جين إن شاء الله تعالى. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافين كما قافين تيالك كان يدي واي صلاة الرأي سنس صلاة وتري يرى سيمي جاتي إشان بود صلاة يعني يونا وامي جاني أمويو إشان اللي ولدتك أبداني صلاة دنديتني جدا أكسم إيشيتين وقت الإيرا يوك أواد رجل يرو غري وقت الإيرا تأيوكي حارم مشغول ماتين وقت قواب دو أواد وقت كان الرأي أمو سديو صلاة يوكي يرو برا شانيو صلاة يرو برا أكسم torba sagali kudhan inni garuu 11 yani kan akkana salaatu nara danda'u hin danda'u baqqamu baqqam ka addanna bata hin jira akkasumas ammallee salaanni duha waqti kan salaatama waqti kam irraa ka'ee haga kaagami salaatama addanna basa hin jira. barakallahu fiikum. assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. صلاة الضحى ساعة سديد أفر أنقشانيتي جدو تنتي صلاة الديسا سنكسي صلاة الليل شاي بودا صلاة أجي ترتي أو قرتي زاجاتس توربا سديدو دنديسيس ني صلاة غافا غري شانيون صلاة غافا غري توربا غافا غري سجل جدو تقرتي كسي كارغوروني دنديسا ينديس هاي خراجة في تيانتو جين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ربنا لا تزغافين كبا غافين كم كوديس وإني كاي لالدسي أبا منا كم كودي تبي يجرا سلس يعني ولي نجرا نبي يا رباتني كانوا يدتي أنا بيا رباتي نيجو أما مروني كانوا يدتو نتألا كبا كاول ولد تبي ينسر جوب نبودو كلامه يرونا تألا كتلاقي كنا رجارة نتألا قبل سدي سدين ستألا كنا نجرا يرولا ميجو أما تكتب قطرة تقول ستألق لما ستألق سدين ستألق أفرين ستألق يوني مورا غارتنا كده إني كاتنا يتد سنة رنجر ينجل إني كارا غارت ملهم تأوجد كنا هو تلاقي هنا كم تلالا ما سجد سنغاه الشور بعد جزاك الله. خوني جارسي خاجايباتي خادات وانجا تبرين تيتون على كل حال جارسي خيا بيجرا دولي دمو تليفونان ستالك سيخي نانجا سديني سيخي جا تكا سيخي جا لما سيخي جا قرتي كان جا ويتانا نقرتي نايخ تجي نخان مالكا رقام لي إني كمونان جي جاء بمسألة الخلاف مسألة خلافة دين ديما مسألة نقول هذا كسمو خلافة قبدي مسألة خلافة قبدي علماء غرغدو الرئيس ورّي قرتي نخان رقام لي إني كم ورجو جرا هاتو دوبا زمن الرسول صلوات ربي السلام عليه عبد الله بن عمر اللي نيخه أنا ما يدو يخه صحابة إرجما ربي يدو يخه
ragaa jee namni gaafatan jiru ragaa eenyurratti hiikte jeen gaafanne rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi sahabaa isaa wayta gartee haala mana isaaniitii walolanii hiikan ragaadhaan hiiktanii hin jawun garuu masalaa khilaafa qabdii walaakin irra guddaan gartee ulamaa'ii waan jaan yoo jaarsis hiika jeen numa hiikamti namni jiraatus jiraachuu baatus hiika jehuun numa hiikamti tanaafuu wanni kun gartee namni gariin dubbii gartee khilaafaa tana waan beeku jecha jaartii useetuma hiikee wayta gartee deeffachuu fedhes deeffate inni kaan gartee ragaa malee ni hiikamuu jee hedduu gartee rakkoo kanaa qaba tanaafuu namni tokko yoo gartee hiika jeen numa hiikama ulamaa'iin irra guddaa waan jaan ma daliilatti nagarree nuti gartee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi sahabaa isaa wayta gartee sahabaan hiiktu haadha mana isaanii ragaan mee jeen gaafate rasuulli 7 2 4 6 obboleessi tokko waan juustaas wanna maali namni tokko haadha mana isaa karaa hin taane niqaa yoo godhatu taate deebi'ee niqaa san haaromfachuu fedhe maarruma dur godhesanii haaromfatamoo haareetti maarrii biraa godhaafiyya karaan taane niqaa godhatee ulamada haaromfachuu fedhe haaromfachuu yoo fedhe niqaa kalmoo maariin kama duraaniiti haareen maarii fidaan hin jirtu yoo duraan zimma godhee chumaan cal jeetaa jiraachuu baate duraan zimma godhee chumaan cal jeetaa qaamni kanna irraa fuudhatis يوم الرافود كواني كم تلا تبي تلا لندن هاي قافي تانتو جين إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قافين كيا أيواي والله لا جزء أكين والله فكنيا في ولا نمشين استاون دندا كنا فيو كان واق أبا كان مسكينة ودندا مجرد كان رتي تلالو رتي inni waan qabneef inni waa qabu wal qixxeennamuu fi qabaa jechuudha ammas immoo jaarsa ofii fakkachiisuu qaba ollaa kanatti tola ooluuni lammaffaa waa'ee irriba irratti manaamuu sana irratti dhiqachuu qabdu jettanii dhiqannaan kun mataadhuma ka'eeti dhiqatamu akkamitti akka dhiqatamu sanuuf godha inshallah janaabdarrabaanti namni yoo manaame dhiqatettani matumarraa gad dhiqatan mormaa gad dhiqatanii jechuu barbaadde yata janaabdaa sana qabeeti ollaa haqni ollaa kun jabaadhaa akkuma beekamutti olla tola ooluudhaaf jaarsa gartee abbaa manaa gaafachuu qabdiidha gabaabdutti dubartiin wayita sadaqaa kannitu waan kannaturraa abbaa manaatiin gartee aabeeysistu kaja'us ni jira adiis kaanis yoo gartee wanni kun waan isallee wanni hin goone taate yoo kannatellee so'aabatti qabdisiinis inninis warri ollaa kun yoo rakkatee rakkoo ka qabaatan taate jaarsi kiyya yoon kanneefis nama gartee dubbatuumi yoo ka beeytu taate ni kannitiif yookaan jaarsa gaafattee jaarsa eegaa ayyama fudhatte booda ollaa san gargaaruun gaarii amrii jaarsaa duubaan godhu dhabuun gaariidha jechuudha san akkas taan immoo masalaan gartee lamadaa ta janaabdaati janaabdaa yoo manaame namni tokko gartee dubartiis ta'e dhiiratee yoo ofirra manaame dhiirtillee yoo ofirra manaame dubartiillee yoo ofirra manaamtee bishaan firratti agarte dhiirillee manaame yoo bishaan firratti harku taate dubartiin yoo gartee manaamtee bishaan firra agarte qaama dhiqatti qaamaas rifeensarraa eegalteeti janaabdaadhaa sirri dhiqatti dhiirtileen akkasumatti yoommoo bishaan firratti hin harkinii manaaman waa takka irra hin jiru du'ataniituma salaatu ayyee karaa gaafii itti aantu ceena inshaallah maal garree dhiqannan jiinaati bishaan garraa nu dhiqadha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قافين كي يكن تكوفاني نم تكو سو أبام جاوجين أبتا جرتو أبان أرقي فرا تومي فرا أرقي أشوان دمواتي تومي جرئي مجيس الموتي يمتين ربي جرئيني أبان كوني كفرا أرقي تنجد بود رمو أتيتو نمجافو ريقا ليني من عرقات التين تروان تكون بودا أبان ما كوني كايدي إيقا نكايد أني جيساني بودا مو أكنا إيقا فلالتي إتي بودا مو غران أفوسي أغرتي غران كون أفوسي أغرتي ناني مو نكين نكون كمين تامون تهو غران كون غافي وانجاتو كوتي سندورة جستودا إيقا هدورة
akkami gaafin kee kanuma gaafii kana akka ifa hawwatanii naa himtanii barbaada jazaakumullahu khair. Rabbi rahmatan waa godhu waa'ee zinaa kana irraa fagaadhaallee isin jennee jirra. Rabbi irraa nu atiisu hunduma keenyaa zinaan wanjala guddaa rabbi nu atiisu. As booda inshaallahu ta'ala gaafii kanallee hin gaafatinaannee jirra. Yoo rabbii keenyaan taate tun nurraa hafuu qabdi. Warri gaafii waa'ee zinaa tun hafuu qabdi jettan as keessaa mee yaada keessan nu ibsa. Warri immoo haati himtuu hin hafin jettanilleen yoo mormii qabaattan nuti immoo akka keenyatti haan nurraa haftu jenna waa'een zinaa tun wanni kun osoo haasoyinu ka waan wanni tunumaa takka hin qabne tokko nama ilaalu jira numaa'u akkuma nuti gartee laaftutti asii teenya haasoyinu kana laaffisee wanjala siillee nama ilaalu jira waan jettumu buleetiin teenya intala takka isii gurbaa tokko jedha dhaabbattu abbaan isiidha arkee ati intala tiyyaa miti jee ofirraa ari'e mucaan san fuudhee manummaa isaatti yoo galee ilmoon itti haftee jirti intala sanii niqaa eegas booda deebii abbaan san ka godhu yoo taate ilmoon itti haftee jirtu niqaan san ni hidhama jedha. Hin ta'u odoo ilfa garaa qabdu niqaan gartee hin hidhamu laa yajuus haraami jechuudha. Waan zinaatu nurraa haftu warri atta yaada keessan nu barreessaa yaada kana nama hedduu fudhannaa nurraa haftu yennaan hafuu qabdii yoo dhuftellee hin dheeysin asirratti inshaallahu taala. Gaafiin biraa ni jirti waa'ee salaataa waa'ee soomanaa waa'ee zakaa waa'ee hajjii waan isin dhibe hunda gaafadhaa waa'ee shari'aarraa waa uummata kittii zinaa tana qofa akkana na godhee fi akkas na gooteen qofti naaftu nurraa akkanaan godhee fi akkas na godhee naaftu nurraa waan kana zinaa wanjala guddoo beleeyyan kiyya afaanittuu dubbachuudhaaf waan akkaan jabduuti waan nuti kamal teenyee asirraa laafifnee akkana akkas jennee isin yaasoo halu kana kunnumaa nama gartee waan akkanaa hin qabne waan biraa barsiisudha kanaafuu waa'ee zinaa tana keessaa baanee waa'een akaama shari'aadhaa bal'aadha akkaan agama shari'a khabira gaafannu tunurraa hafuu qabdiin jaan akka kiyyatti isinillee yaada keessan nu ibsaa lakkii deemuu qabdii yottan yaada keessan ni fudhanna nurraa hafuu qabdi jennaanis hafuu qabdi inshaallahu taala yaada keessan ni fudhanna. Warahmatullahi wabarakatuhu rahman rabbiit fi nageenyi rabbii isinirraa jiraatu jechaa gara gaafii kootitti achi tarkaanfadhaa gaafiin koo akkasii jetti. Namni tokko osoo salaataa jiru namni biraa yoo dhufee itti ala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedheen akkamitti salaamtaa san deebisuu fi danda'a isaa salaata kee jiru jechuun gaafin tolamataa namni tokko qabeenya ofirratti yoo ajjeesee du'e fakkeenyaaf akkuma wajjin argaa jiru kana mootummaa wayyaanee yoo qawwee hikkadhaa jetti yani meeshaa nama hikkachiisaa jirti jechuun fakkeenyaaf yoo waan kee kana hin kennu jettee irratti duutee ajjeefte rabbii waan irraa si gaafatu ni qabaa gaafin koo kanuma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Gaafin duraa waa'ee gartee maal jette? Anta booda tanaan qabadde beektaa nama bukkeen nyaattu hoogata. Anta boodaa qabatte. Irraan si deebisa? Irra deebisa. عليكم ورحمة الله وبركاته رحمن ربي في نجين ربي سنرى أجرا سوجتشا جرجا في كوتنا كتر كافدا جافين كوكسيتي نمني تكو أصو صلاة جرو نمني برايو نمني تكو دو صلاة جرو إسا صلاة جرو نمني على دفع السلام عليكم يوجين جافيدنا تربان دبر إيمتر يو إتقرتيسي أركاس الرخايتي صلاة جرو السلام عليكم وسنجان يجدن ديسا أدان دبسودن ديسا تاك تلمدا أكن يجدن ديس أدي سلمدات صحيح تصدف فادا أكن اللي يجدن ديس سلام تا دي بيفتيچو ملي إن دبتو أفانين سنكس وأما تقرتي ركوب يتين خيس جرتو تعمل لي قرتي حق في ردو خنا نمني خيو نما مسلمة تي نما إبادة قبطات يو قرتي لفسارت ركو قرتي أبين يسارت يو خاقدو تاتي أكا شريعتي ممات على دون مالي فهو شهيدي ورسالة نمني دوئي شهيدي سنيالتي خمسلمة تيجو شريعتي مسلمة تيك أبين يسارتي أجيفمي سن شهيدي بإذن الله أكس الله أعلم أكس إيجا الرجال رجعني موجي دوني شهيد هيجو وانجل براتي بيها أكسيت الرجال كفري ديس أكنا إن شاء الله ديو تنو بليس خيجو تكو غافي متناوج جور فكارتو غير خيسات النجافتي تو موتين تكو يو خن صلاة صومنا أكام شريعة غوتو ما غوتو تدري بيه خسيدور كو هنتهن ميدا سبان ميدا غير دينك دي تسرع جيسو تي ربه نجرتي وان كفري دري باتي وان نسنا ججنين موتي كافرا مخزلام خن كافرا خناو وان كفري دري باتي نمنا ججنين وان عبادة نمن دوركين ربه نجرتي هي نمني بيجتين خيس موتوما ربه هلكني ويا دم جراو نجابات شمرتي وان خن كانوا رابطو بربنا مي شيخ غافر دون انجي نقول
nuti wanni irraa dubbachuu dandeenyu mootummaa islaamaa tagartee shari'aa dhufte mootummaa islaamaa tagartee shari'aa dhufte mudaaharaan shari'aa islaamaa keessa hin jirtu dura hiriirri shari'aa islaamaa keessa hin jiru akkitti shari'aa islaamaa keessa hin jirre rasuulul islaami waan jee amiira tokko kagartee isin bulchu amiira muslimaa tokko illa an taraw kufran bawaahan jeen rasuulul islaami illa an taraw kufran bawaahan min allahi ammallee burhaan ammallee daliila ifa been kaa agartan amiira tokko kagartee beeyaan irraa fuudhanii ka ummata islaamaa bulchu hiriiratti gabba'uun لا يجوز قطعا دوركيجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ارجمان ربي دوركيجر خمره وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة والرسول الإسلامي دورك كفري إفبات يورد تغرت ملي هريرة تنبهينات سن خغرتي أميرة غرتي مسلمات أميرة مسلمات خغرتي شريان تغرتي بيار رافودا خني لا يجوز لا يجوز واما خان غرتي بهاني غرتي هريرة غرتي نمني يو غرتي بلاج دوه سن حكمين علماء غرغدو قبدي نن قبدون اكس وانت امر عليكم عبد حبشي عليكم السم والتاجر ان شاء الله ربنا جان وباس بلين خرج في تانتو جن ورحمة الله وبركاته نجد رسول مربعدو سابقا كأنه أستاذ شيخنا سيفي أكسم شيخنا قال في جاري قافين كما قافين قال كنت صلاة الليل تكون منه قال صلاة الليل هنا حالك الليل أجانا مو رفيقلو قبمو مويونين أن كي جدو صلاة ترى إشاعي بافدت هون قال ما توريرا سنون ماسو ركعت ربايون صلاة أو كم دون رجيرا موس أجانا مو رفيق صلاة قبمو مراكا قوتك وليتمان أكسو قوتة صلاة يون أفان قلقلا خان الشاي أفان يون صلاة مالتنا رجلا أكسيو جينون مزد ركا تربان صلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمني تكو قرتي صلاة الليل إشاعي صلاة ندنديا خمين نمني قرتي قويا دلقا قب قويا علمي برد أبو هريران رضي الله عنه قويا قرتي درساوان تيف رسول جلا ديمي صلوات ربي السلام عليه علمي برچوف إشاعي صلاة ليلي صلاة رف ويا علمي برچوف نمني مو ليلي خيسنين كا ويا استكو قيلولان قدا تكو قرتي قدين چيسا جو الكن كيسا داسد إين ينزل الله سبحانه وتعالى ويتربي بو ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إين يبقى ثلث الليل الأخير ساسد داسقل دانتو زافل دمتو زا كان في دمتو نمني قرتي ربي لافسيف ويتنمو خرجو زن ويتنمو قرتي فوان قمن أما ويتنم نكون فيسبوك الربول أما ويتنم نكون قرتي مسلسل الربول فيلم مسلسل عدادا خندوم نغانا أما فيسبوك قرتي خانا چكبه اسكبه خاني خطبه تان جلابوته تان تليفون عندو بيسي حلقن كان كاترابول وري ربي مود أبتي بويا ساسا دي دا سقل دا خدن ساسا يو ربين كدتي الرأيلي أرقتا ساسا ركا قرتي تربة صلاتي سقل صلاتي شن صلاتي كرتك صلاتي كسي قرتي ربي لافسيف أكسي صلاة إبادة قدائي كسي هاي خراغا في تانتو إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غافين كبا غافين كي يلي أكنا جتي نمني تكو انت لتكا يو جالتي أبا وفيتي همين فودي جلين أبان كو ستين فودو جلين erga sittin fuudhu jeen dammoo deebi'eetiin inni yeroo lama sadiitti deebi'ee gaafatee sittin fuudhu jedhee sababa adda addaa dhahe ittime sababa sanirraa kan ka'e inni ka'ee gara biyya biraa deemee erga gara biyya biraa deemee jedhee intala sanii waa wal jaalataniif intalti sun illee kaatee gara biyya inni deemee san faana isa faana deemtee erga wal bira dhufaniin booda asii dawwalanii biyya jiran san irraa dawwalanii gara maatii ofiitiin ni kanuu hidhaa jennaan ni ka hidhuu fi didanii akkasitti baay'ee lafarra harkisaanii turanii sababa sanirraa kan ka'e xiqqoo akkasii walitti yoo dhiyaatanii jedhan mee rakkoo akkamtu jira addanuu baasaa jechuu barbaade. على كل حال إخواني نمني تقولتي يو
abbaan si dhoorkatee abbaan si dide abbaan keetis hin fuudhin yoo siin jee waan hin fuudhin siin jaaniif beekuu qabda eega si gartee wayta abbaan kee si dide inni ka'ee biyyaa bee isiinis jala deemtee achitti jarri kun yoo badii waliin dalage dura badii waliin dalaguun haraami zinaan haraami min alkabaa'ir dili gurguddoo irraa namni gartee kaman lafaa ka'ee zinaa tana laaffisee kana walii daamne kana walitti jaanii waarree godhanii kuni isii ulfa garaa qabdu faa aboo dhaqqabaa meefirraa gartee nikaa godha aboo mee sattaraa osoo nutti hin dalle odoo gartee isin gartee hin dalle dafaa dhaqqabaan kun cufti gartee waan hedduu halaaq waan hedduu gartee garaa nama nyaataati tanaafoo wanni kun gartee namni kun zinaarraa fagaachuu qaba zinaan nama balleeysiti nama halaaqti namni kun gartee laaftuuf fudhataa jechuu zinaa tana tanaafoo yoo badii ka walit dalagan taate addumaan ari'an wanni biraan jirtu qubbii jee obboleessa keenya kun dasiyyeersi qubbii jette moo qubbiin shari'aa akkamitti shari'aa islaamaa keessatti akkamitti ilaalama qubbii gartee ta namni gizee du'e irratti jaarran yoo taate shari'aa islaamaa keessa hin jirtu qabrii irratti gartee jaaran ta qabrii nama du'e irratti qubbii jaanii gartee jaaran guddoo qabriin nama taakuu takkaa ol dabruun qabdu hadiisayaatti rasuula islaam akkas jee salawaatu rabbi islaam alayhi taakuu takka waalaikum akkas السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته أكمل بلايا مسلمة ورين جروب في قافي فيديو بيجر ترجم ترون تخيسنون قافي رامن سن التاجرات سنين جتة أنيس قافي تكان كبا شيخ خينيا أكيد قافي تيجلين وقتي سومني بفتري نوم الله تتي أنو خنا كان نتامو eenyuuf kan itti nama dadhabaan agarre biyya tana keessatti nuti nama oolaa nuti aanuuf kanina waqtiin amma biyyan baa kana keessatti biyyatti maallaqa midhaan kannanii biyya tanatti maallaqa kannina yoo dandeenye bakka ruuza faa binnee kiiloo 3 kannina nama dadhabaadhaaf kannina moo masjida kannina moo nama oolaa nutti aanu bakka amma baangaalii faa masrii faa warreen akkanaa wajji dalaynaa oolaa naannoo keenya kana isaani kannina moo haala kamitti fitrii tana firraa baasuu dandeenyame naa ibsaa keessa namni biyya alaa jiru haalli gartee itti fitrii firraa baasuu danda'u maallaqa walitti qabanii nama amananitti waan nam kudhanii fitrii nama kudhanii namni tokko ka amanamaan biyyatti bishingaa bitee kiiloo hanga ta'e ammaa ruuza ta'e ammaa boqqolloo ta'e ammaa daqiiqaa ta'e irraa baasa yoo gartee namni dadhabaan kun achi ka jiraatu taate ruuza bitteeti nama dadhabaa sanii kannite sanii alatti gartee maallaqa kannuun hin dhufne akkasi baarakallaa fiik obboleettii teenya tanaa waan jette sheekha qaalittiin bira dalagu tanaa fuula keessa na qabaltee firraa hin qabalee dilii wayin irra jirti faman itada alaykum faatadu bimisli ma atada alaykum nama sidhee inuma dhoyta firraa nama sidhee firraa dhowuu ni dandeessi nama bira dalagamu bira dalagan sila nama dhawa nama biroo dalagan nama dhawa galee gabraa miti jechuu inni kun bilisa nama sidhee inuma dhoyta immoo yoo isin nama guddaa faa taate nama hiriyaa haadhateeti yoo taate hin dhayin dhiisi hayyee obboleeyyan dhabuutu irra caala yoommoo waan akka dubra akka keetii taate tasi qabalte dhayi dardara akka keetii taatu kasidhee dhayi immoo hiriyaa abbaa keetii hiriyaa haadhateeti ta bira jirtu tukuu dhabuutu yoo isin si qabalte dhiisuutu irra gaarii cal jettee dhiisuu irra gaarii akkasitti irra su'aa barkatta ammallee dhahuu keetiin fitinaan biraa kasitti uumtu yoo taate dhiiftee tumooffattee bira dabartee irra caala akkas bakka olanirra bakka bultii caala akka jenna dhawaa jennaan ummata dhoytanii fittanii gantaa isin iyyaasini gaafii waa'ee zinaadhaa tun nurra haa dhaabbattu obboleeyyan keenya hedduun akkas jaan nama tokkollee hanga ammaatti haa gaafatamtu kajeen agarree waa'ee warra zinaa walitti dalagee dhuguma rabbumaatu beekaa dilii isaanii cal janiituma rabbi to'ubachuu qaban bultii isaanii uwwifatanii gaafii as dura gaafatamte irraa dhageeffatan niqaa warra zinaa walitti dalagee osoo ulfa garaa qabdu niqaa wal godhatu warra akkasuma wajjin galaadhaa osuma wajjin jiran niqaa wal godhatu niqaan isaanii akka hin jirre shayina as dura yeroo hedduu deddeebi'ee himee jira achirraa barachuu ni dandeessan irra deebi'amee wanni gartee akkanattiin zinaatti godhee fuudhee niqaan kiyyani taha yookaan akkana na godhee na fuudhee niqaan kiyyani taha ganaa wanni jaamee gaafatamu takkallee hin jirtu warri gartee gaafii kana gaafachuu barbaaddaniif duuba ol deebitaniituma gaafilee as dura dabarte hunda dhageeffachuu ni dandeessa yoo rabbi isin laaffise yoo ammoo dhageeffachuu hin dandeenyu jettan akkuma jiraatanii jiraadhaa hin gaafatin waan akkana asirratti maaliif jennaan
أساس سجلين تيسن دقي فتمتي تخشيني سني دبي سورة جرو وبليين كينيا خنش مراني تستي كسم درجة قوني نما هدوتو وان كان أصور دقي هو دقيتي تدبي دقيتي نخيسة وان كان نما أكوان بدين كم نتكفرتاو جبوا برا أكوان بدين كم نكوان لابتو تكفرتي بودا خنان غرغري برانو خايا أكاكا سنتاني غافين تنور رابطو يتشات إن شاء الله تعالى أخرى غافي اتيانتو جينا بركاته غافين كبا غافين تيجا سكنا جت واي ديجا دوبرتي لال جبته ديني دوبرتي دا كون ديجا ما لقى جارسيو تاتيو في الرخب الله إن شاء الله قبل ها جارسيو في الرخب الله يوم قبل فمن يتدى عليكم فأتدوا عليك في النانت نفيدني هسه جارسيو نودي فرادو يناي أكسي بيجايبات جارسيو ما دواو جوابت ndaini ninu si badi ka batno da si to afani no anam to dubatte inile harkuman fi kasi bar jarsi mad irti marra gudana kasi afani wanam to yatini inile nifka bundan dawu daga ettikicha tanafu atile afani dubatin atile bo arkan tivigin gabab du kas sedeni da ettikiya no nasra ka basi mida mubute tibiyati barre diga nifasa atile barre ustahada alle barre diga ta ko kana ibe jirama dini yo ni vi ilmon takka dubarti takka ilmon itti hafte yokin ilmon itti qabatte oso ni vi ilmon tuni sura nama hin godanne bulti dibadi demitti karuri itti abufamtulle barre achingeditti yo ni vi ilmon tun irra bashayte yokin sababa addatin kuftulle taatu mata deenu ilmon tun dini irra yaa'e yokin baati takka bi guyyaa 15 baati takka bi guyyaa 10 fatti diinummaan furdaan guyyoo kaniin irraa yaa'u taate dhiiga kana keessatti hukmi maali qabdi isin salaatee soomti moo salaatee soomuu dhiisu qabdi masala ajaa'ibaa fide dubartiin takka yoo gartee ilmoon turruun itti afuufamin waan baatii takka waan baatii lamaa dini kun koyo raya utate bulti afurtamonni ta amma yedurra wallabde ulamain garin ulamain wan jan dini kun garte damu nifasin ja'amu jan istiyada garte ulamain gote hadisat wonni jiro damu nifas khajamu dubartin garte firra basu fi achikabi fi askabin zaman rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayhi jirtu زمان الجماعة ربي كنين فرتني قرتيج إنكين برانجرت ونكنينا في مارة ننجر تزوج الولود الودود نمو قرتي خلاص زيز قديتو ما قرتي ilmo قباسو ilmo هورو تنافو يو قرتي دبرتين تو نكملي تاتي ركوبستي أما ilmo انتم باجي تكا الربات ilmo باتي لما الرباتي ديني هن هل يعتبر دم نفاس نجامة إني كن الرايا دم فساد جاني ورقرين مالي دم نفاس جامو جاني الله أعلم هاي obboleettiin teenya tareef quubii namni jedhee mutana ta gaafatte qubbiidhaa miti quubiin gaafadheetti mee waan kana laala quubiin jedheemu yoo gartee maallaquma walitti qabanii taratara namaa kanani akkas maallaquma gartee walitti qabanii taratara gartee namni kun fudhatu wanta kan qabdu akkasin beeyna waan namaa guurratanii baduu ni badiidha malee yoo kasii wajjii wal amananii nagayaan nama akka walii taratara nama yuubuu waan qabu ammoo namni tokko tokko walitti qabatee hoggaa fudhatee chumaan beeyta cilee bishaan buutetaa akkisa namoo wanjala deeni nama rabbii naman dhiyeessu hin badaniin hayyee karaa gaafii obboleettiiwwan keenyaa deebin ammas jettuun السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا أستاذة كينيا غافي تكتين أبا غافين كي سكنتي دبرتي يرو صلاتو أذان بافتي كاما بافتي صلاتي مو أكامي دبرتي ويدا صلاتو أذان ندنديسي إقام ندنديسي عند شمرن غرتي بكتكا يجراتن دبرتين أذان ندنديسي إقام ندنديسي sagalee qabdee sagalee gartee manuma keessa waa yaalaa gabbaatee azaanti
mana keessa bika dhiirtii ajnabiin hin jirretti gariin sagalee dhiira caala qabdi dubartiin akka gartee sagaleen gadi hin baanetti dubartii achi jirtuuf azaantee iqaamanii salaatu danda'an leannoo hadiisni gartee dubartiin hin azaantu hin iqaamattu jedhu da'iif abdallaan umar gaafatanii aboo nuti zikrii nama dhorkinaa dubartiin ni azaantii ni iqaamte jennaan zikrii dhorkinaa jeedite kanaafuu azaannachuu dandeessi iqaamuu dandeessi maaliin bikka dhiirtii ajnabiin hin jirre shamarran qofa dubra qofa dubartii qofa jechuudha ala gabbaatee deemi hagartee azaanatti gadi lakkiftu akkas. Allahu akbar. Riba qate. Hayyee obboleeyyan waan jiru obboleessi keenya tokko osoo karaa deemuu foon hoteela kiristaanaa seenee nyaadhee eegumaan nyaadhee boota kasaanii ta'uu yoon bare gidii maaltu narra jiraa jaa. Wanni odoon beeyne gartee goote immoo eeggachuu qabdaa. Lafti lafa gartee kiristaanaati yoo taate barreeffama laaluu qabdaa. Tasaati gartee yoo dogongortee akka malatti gartee waan kana beekuun dirqama. Amma nuti kana jennee yoo gartee onni taate homaan qabu jennee fatwaa godhuu miti. Yookaan gartee masalaa tana deebisuu miti. Namni eeggachuu qabaa. Namanni zamana gartee alaakaati bikkee ati jirtu huduun lafa gartee kaafiraa yoo taate eeggachuu qabdaa jechuun nyaata bikka irraa nyaattuufi waan akkamii beekuu qabda. Maallaqa afooshaa walii qabatte zakaan irraanii baay'isii hin jiru. Afooshaan ta'u. Afooshaan buusii qabdii mi baay'ee. Afooshaa wayii walii qabdee amata guutuu naannoo yaa. Sharaafa miti. Naannoo ummataati. Akkas. Ayyee inshaallahu ta'ala kara gaafii itti aantu ceena. Afooshaa naannoo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ قافين قبا من رباط نجت آتوري أكو خنتت من الجدو وقاس ديبرة تعيد دموزك يناكن جنن دموزك يناكن دداني من دانا هن قافن جنن دداني بقى كأيتان وان تكلم فدان ولا كي يتدربوا ويا خنسان اللي نتدربوا رجع واتا كم فدان أقسمت برادي ميك akka jirutti irratti dhiisanii diluun isaanii dhaan qaba bakka biraa deeme bichaadha. Ustaas Joo assalaamu alaikum warahmatullahi. Alhamdulillah khawaata kan fuudhin ati khee isaanitti hafuurra jira. Eega mindaa khee sin orkatan biraa deemuu ni dandeessa gabaabdutti. Mindaa khee sin orkatan biraa deemuu dandeessa. Si orkatanii immoo waan takku fuudhuu dhabuu keetiin maashaallah rabbi sirraa jaalatu. Amma yoo muma dhiiroo daabaan fuudhee fi maaliin fuudhe jetti lubbuu asin nu dhuftee cinkii garree. Dubartiin sagalee ol fuutee salaatuu ni dandeessi ulamaan takka takka akkamii ishee. Maati. Dubartiin sagalee ol fuutee salaatuu ni dandeessi jetti ulamaan takka takka waan akkamiin ilaalamaa jennu. Dubartii keessatti. Dubartii keessatti umaara. Fuuteetuma walaalliin jettee qarabuu baatee ni dandeessi jenni akkamii. Dubartiif ani waan dhorkaatti nagarre. Maqribaaf shaayoo ta'ee hanga dubartiitiif. Yoo gartee ol fuute waatti nagarre dhorkaa maal fannaan dubartiif kaan adda hin jenne kaa shari'atti si galeema masgiida ooleyte silaawu masgiida salaatti yoo kophaa taanoo silaani dhufa hadiisninis walaa gartee quraanatti illee dubartiin kophaa yoo salaatan gaqqabatanii maqribaaf shaayiif keessatti haa salaatanii nagarre. Warra biyyarraa nu jala jiru jira akka warra waayifaa qabu. Nagarre. Hayyee gaafii itti aantu ceename. Asxaasammallee gaafin isii kalamagaa akkanatti ummaa tiyyeesii anaa ijoolleetiin adaadaa tiyyaa naannoo achi guddadhee walaakin osoo nan isii yaada qabu ummaan tiyyeena duuba duutee ammaan tan ummaa tiyyeesin akka addunyaa kanarratti hanga isin jirtu toletti oolee hin beeku. Kanaafuu isin duuti ammaan tanaa maaliin godhuufi qabanii jeetiin nama sheekotii biraa takkaallee gaafadhee. Sadaqatul jaarii akka taatu qubbii qabrii siira jaarii naan ja'anii kanaafuu ani qubbiin qabrii siira jaaruun kun ni taa'ee awwaan isiif sadaqatul jaarii haa taatiin barbaada shi'anawaar naa gaafadhaa itti waan inni naan jeen godha qubbii sun jaaruun ni taa'ee. Maashaallah. Hayyee. Sheekotii ajaa'ibaati. Ajaa'ibaa. Dayitee keessa bu'aa kan dhufeentiin sheekotiin gariin ulamaa ussuu waanamtu lanna'uu miciyyoo tana haati isiirraa duutee haadha isii tolonoollee waan jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi hadiisuma himna nuti ergamaan rabbi waan jee
namni tokko yoo abbaan irraa du'e abbaa isaa tola ooluudhaaf saahiba abbaa isaatiif tola oola taakka tunni jirti isiin amma saahiba ummaa isiitiif yoo tola oolte akka nama haadha isiitiif tola oole taakka hadiis sayyaati abdallaa ibn umar gaafa gartee abdallaa ibn umar ibn khattaab baadiyyaa odoo deemu jiruuti wadala harree isaa yaabbatee deema odoo yaabbatee deemuuti imaamatallee haaree qabaa ifirraa saahiba umar ibn khattaab arke radiyallahu anhu wayta kana harree irraa gabbu'ee kottu yaabbad jeeni irratti ol baasee imaamata haaree qabus kanneefi uffiseef hayi jaaniin sayya abdallaa ibn umar warri baadiyyaa yoo harree irraa gabbuuteefi ugee imaamata umaa kan taafennaani saahiba abbaa kiyyaatii jeen rasuulullah islaami waan nuun jee namni gartee abbaan irraa du'ee saahiba abbaa isaatiif tola oole akka abbaaf tola oole taakka achi lafa kaa'e talamadaa eenyu saad ibnu eenyuti kahaat irraa duutee waan jee radiyallahu anhu rasuulullah islaami maal jeen salawaatu rabbi islaamu alayhi yaa rasuulallah jeen ummaan tiyya duute yoo ani sadaqadde eela kana yoon gartee bitee sadaqadde ummaati yaani gaa eeni gaa sadaqatul jaariyaa sheektichi ammaan tana gartee ummaatee qubbii irra jaarisiin jau tun kunka addaati takka ummaatee dura qabrii ummaateeti taakuu takkaa ol dabarsuun dhorka wanni qubbii jaan hin jirtu laa yajuus qubbii gartee qabrii irra jaaruun ummaateetiif sadaqatul jaariyaa hin taatu ummaatee wanni sadaqatul jaariyaa ta'uuf amma masgiida gartee baadiyyaa keessa jaaramu qorqorroo faa bitu quraana faa bittee masgiida kaayuufi ummaateetiif sadaqatul jaariyaa saahibban ummaateetiif toloolu kana sadaqatul jaariyaa godhi ummaateetiif tana achitti qubbii abadan ummaateeti qabrii ummaateeti irratti qubbiin jaarin uftiiti jazaakillaa khair jazaa rabbi sirraa jaalatu qabrii ummaateeti irratti qubbii jaarte taanaan sayyi'atun jaariyaa janiin tana dilii namarratti deemtu jedhin ummaateeti irratti osoo hin taane sirratti deemte dileen sita qubbiichi gubba jaartu saniif waan akkana irraa fagaachuu qabda qabiirrottiin akkas jettu warra qubbii keessa dhaqee waa qaluu bareedan nama akkasii hin dhaqeen irraa fuudhaniituma dhiisan jechuu akkasii qubbiin shari'aa islaamaa keessa jirtu gaafii itti aantu ceena inshaallah Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafi qabaa gaafiin tiyyaas akkana jetti. Ani obboleessa tokko qabaa obboleessa hangafaa jechaadha. Biyya alaa deemee birrii sara ergaa ture. Saniin boodan illee ka'ee biyya alaa deemee Suudii jechaadha. Saniin boodan illee akkuma hojjate gaafaan irra bilbilee birrii ta'e siif ergee jira haadha ta'e irratti naan jedhe. Anis achuma ergitee jennaa ergee jira nama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah gaafii tokko qaba. Obboleeyyan keenya namoonni hedduun gareera nu galchaa jiranii lakkoo isaanis gubbee ergu jiran garee fulaalleetu musu jirra namoonni gariin rabbi sodaadhaa maaliif nu boontan maara nu galchine jiran nuti gara keenyaa nanaaf isheenii nu miti namni gareera nama galchuu obboleeyyan keenya warreen adminummaa gareef irraa qabdan warreen akkasuma gareera nama galchuu dandeeysan as jalaa yoo jiraattan Fatiyaan faan Tamiimaa faa akkasumas obboleeyyi teenya Khadiijaa Oggaataan gaayisiitu lakkoo isii ol baasee fi akka isaan gareera galan godha yoo jiraattan lakkoo isa keessan ergaa fi akka isaan isin qunnaman godha inshaallah isinis hoggaa isaanii hojii ol qunnamtan yaa ittiin godhinaa dheeyxanii garee hin jeeqinaa hin rabbashinaa waan warri isin dura itti bulu jiru ajaja isaanii fudhaatu itti bula akkas isiniin jenna inshaallahu taala ayyee haashaa nagoo afwan waa hedduu laalu jira telefoonni asiis ni jira achiis ni jira asiis na duraas ni jira waa hedduu takkaan laalu jira hoggaa miseejiin teessan na jala tartees akkasuma dhiifamuu nu godha isiniin jenna gareerra akkasitti galchaa obboleeyyan keenya warreen lakkoo isaanii as gubbatti ergu jiran kana isaan lakkoo isaanii erguurra keessan ergitaniif yoo isin qunnaman irra caala jee yaadu akkasii gaafii teenya takara murreetti hufnaa dhumtu sheekha qubbii jechuun maal jechuudha jaan qubbii jechuun goojoo guddoo gartee qabrii irra jaaru jechuudha akkasii goojoo akka biyyoota garii keessatti mukafaa gubba jaaranii keessa ta'anii harkarroo eegan harkuun dabdan goojoo akkasiisan dhakaadhaa fi akkasumas simirtoodhaan qabrii gubbatti akkasi jaaran hulaa xiqqoo takka itti godhanii gizee roobni didee fi gizee karakkoon takka takka dhuftee achi dhaqaniitti nama du'e kana waa qalanii waa feelanii bunachitti akaawanii yaa ooliyaa akkanaa waan akkanaa nuu ta'e ooliyaa akkanaa waan akkasii nuu ta'e jedhanii isaanuma kana kadhatan warruma du'ee qabrii keessa jiru kan mana gubba jaaran kana manuma fi gubba jaaran keessa ta'anii nama du'ee biyyee ta'ee jiru
wanni kasii haazaa mina shirki lakbar kun shirkii gurguddoo irraahi shirkii rabbiin subhaana wataaalaa namaaf hin araaramne san irraahi kanaafuu waan akkasii irraa ifee kun nu barbaachisa biyyoota garii keessatti wooma akkanaa tanaa namni jallatee hedduu waan akkanaa gabbaruudhaan waan akkasii dhaqee rooba kadhachuun yoo fayyaa dhabee yoo ilmoo dhabee yoo rakkoon isa qabdee dhibiddee isa jirtu hundaaf ichi dhaqeetti yaa ooliyoota akkanaa ol baa qabrii keessaa akka abdallaa keenya kaar arfan meeytaan qabrii isaanii irraa yakhrujuuna fayaqduuna hawaa'ijal mustaqiisiina bihim jan ol bahaniitti warra haajaa isaanitti mate haajaa baasanii fi qabri gaddeebianii jaa warri jecha akkana kanaa kanaan dagame yeroo haajaan yookaan rakkoon isaanii jirtu chuma dhaqaniitti qabrii tan kadhatan kun shirkii gurguddoo irraa waan akkasii qabrii irratti hin jaaran ta'a arkamtee huni diigan akka shari'aa islaamaatti. Gamoon fooqiidha abbaa gamoon fooqii. Gamoon fooqiidha san fooqii irratti hin jaaran goojjumata akka tafoon keessatti affeelatan jaaratan xiqqoo kana moo xiqqoo fuutu. Hayyee karaa gaafii teenyaa ceena inshaallah. Rabbi najaan waa baasu shirkii irraa. Akaakayyuun kiyya kun dhukkubee gara fuula rabbii deeme abbaa kiyyatti zanni godhee jira kanaan dura osoo abbaa kiyya kanaaf dhiifaman godhiniifitu gara fuula rabbii deeme abbaan kiyya kun yoo maal godhe yookaan maal yennaa godhetu rabbiin isaa araaramuu danda'a wanti kun nuyi immoo nu qaqqabuu hin danda'amuu hin danda'u kan addanaa baasa dubartiin sinaa goote tokko cafaqamtee kan isheen duutu hin cafaqamti godhu tokko deebi'aaf yaani. إنها كانوا مدى جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين تيجتو وانجتو أخا ويون كي أبان أبا يسيجو أبا خياو جولي زني بدني تياري أبا خياتي كسيد دوه أبان كي يمال قدوك أبتاك أري قرتي أخا ويون كي يخون أبا خيات تياري ونتنو داكبا تاكا يسرين داكبو يسريني يسرين داكبو تابان كيمو أبان إساقا تياري زني بدي قرتي كمالتي قرتي دون تكو قرتي وني وان تاتف وان دان قدن دو أبا ساتي على رمى خدتي مال فنان علميو قرتي أبا داف أبا ساتي على رمى خدتي إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن لي هذا فيقال له باستغفار ولدك لك في الدنيا جنين أبا كانت يودو أيقو تيفي يا رب أبا كان أرارميف يا رب صدركاسا والفود يتي دعائي قوتيف أبان كيدي نما خيري تي أتلي نما خيري تات علم تربيان قدت يو تاتي نما دين تاتي أبا خيتي كرانتي أبا خيتي دنيا راخدت أبا خي أولفتي صدقاء أكسي الله علمي أبا في كمال قرتي أرسون غاريمتي أنقدن دي سو أبان كي أبا خيتي وان فيدس قردن دي ما دام ربي تنكفرين سنجين أمري أبا خيتي أمري هارتيتي قرو ديدو انتو ما دام قرتي إسان ربي تنكفرين سنجاني يا ربي كفري سنجان كوفا قرتي أمري ساني ديت سيالتي قرتي الأوركا أمري ساني سان أرسو ربون خطر يو كسيت دوه تكو قرتي ركو دايچو تان قرتي غافل لمدا لم تكو يو زنا قرتات دوبرتين تك يو زنا قوت سكا قالوا ما يو دليت انت لا دبرا يو تات نتو ممتي يبتو ممتي أكا شريعة سلامات يو قرتي تهيرم تتاتيو تهيرم تي بدي تكنا دليت تاتيو yoo isin amante zinaa godhete yoo amantu taate dhagaan cafaqanii ajjeesan yoo isin amante akkas yoo namaniin immoo ragaan nama afur jiraachuu qaba laayifii wayita isaan wal qunnamtii godhan arguun namni afurus arguun sirri gubbaarra dhaabbannee viidiyoo kaafneen hin dalaytu lannahu ummata qullaa huccuurraa baasanii dalagaa jaanii yoo fedhan viidiyoo nurra kaayanii jechuu danda'an hin taatu jechuu laala hikmuu shari'aa islaamaa laala namni afur laayifii arguu qaba namni afur فيديو قفتي رجعان توجه يو فدان مال جان نوتي قرتي وچون راباسيدي شغوتي نو كبه فيديو نمري جان يو فدان اذن تنافو نمني افور اركو كمان اكسيت قرتي فايده دي لكنا قبدي يچو اكسي جزاك الله هاي خديجه بلتي تنجا لا كويس سين ولبافته جرتي تمغان سي امرن جانجر خديجه سو كجو كنا لا كويس سي سن كبدا لا كويس خيس نسرت ترغورا لال فتيا تمنى ما لخديجة لكويسي مقام مرة جنجرو خنا كبدا لكويسي نسينول بافته يصير كويس خيس نرجتني ريسنجل جدًا ديسي أسرع نمو غراش تليفون الشيخنا ورجلا ورجرتن نمو نيجري سنكيسا وبليان كي نقل جدًا ديسي لكويسي سنة سرت ترجو جران كان أسكابا في لكويس خيس سنكيسا نرتي سنكونا من اللي والباسا في إن شاء الله أكس غدا ربي سنالا فيسو إن شاء الله تعالى خرجا في تيانتو جنامه مروان شيخ علي هنا قررنا تبريسته إن شاء الله تعالى ردي ببريسيو أكجراتي أمس نجلا خطيه خجراتو ده
dubartiin tokko yoo dahuu hin dandeenyeni dooktariin immoo killee dubartii biraarraa yoo fudhattee jette dhaluu dandeessa jedheeni jennaan akkami namni tokko dubartiin tokko killee nama biraarraa ergifattee dhaluu danda'uunsi shari'aadhaan akkamitti ilaalama? Salaamu alaikum. Killeen irraa fuudhan akkamii silaa bishaan dhiiraallee yoo jee dubartiin gadaameessaa jira gadaameessaa kireeffachuun akkamiidha Nigala yoo gadaameessaa kireeffachuu taate akkas bishaan dhiiraa jaartii isaa jechuu inni waan hin dalleef bishaan dhiira biraa jaartiin naquun ilmoo zinaati zina taati tasaatii miti akka loon jaamusiiti akkas akka loon jaanusii gartee jaamusii duratti gartee achi baabbilee fidanii gaafa ijoollee gartee akkasitti qabsiisan kun hin ta'u jechuu gadaamee isaa gartee wanni itti isiirraas bishaan fuudhanii isarra yoo gadaamee isaa si kan qabne taate ilmoo kan qabanne taate gartee irraa ba'ee waa'uu gartee zeeroo ka ta'u taate isiillee ni deessi innillee ni dhala isii ni dhalti walaakin immoo bishaan jara lameenii fuudhanii maashina keessatti onni godhanii ilmoo yoo akkasitti gartee gaffidan sani dandeema sanii achitti immoo bishaan dhiira birarraa kireessuun dubartii biraarraa gartee gadaamee isaa fuudhuun namooloon diqaalomsuu deemu hin ta'u. Bara obboleessi keenya tokko as duraas gaafatee ture dhiiran dhalle takka ilma adeera isaarraa fuudhanii bishaan isan naqanii inni warra isaa jiru qunnamtii godhe yoo ta'e wanni kun badii ni qaba waan jiru gaafate. Bishaan eenyuun naqan? Bishaan ilma obboleessi 5, 3, 5, 4. Ilma adeera isaarraa fuudhanii bishaan isan naqan. Inni qunnamtii godhaanii ni dhala jechuudha. Inni duraan hin dhalu ture masheena. Inni masheena taanaani bishaan obboleessi isaa gurbaa adeera isaarraa fuudhanii itti naqan. Inni qunnamtii godhee dhalaan. Ilmoon tun teenyu jaamtiidha. Wanni kana 5, 3, 5, 4. Hello. Hello. Hayyee. Horuma akkas godhan obboleeyyan inshallah. Loowwanuma akkas godhan loon dalluun qabne san gartanii biyya teenyatti qafitanii loon hin naqanii loon dalu. Namni kas hin dalagu. 5, 3, 5. Hello. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani gaafinti yaa kana yetti ustaazota kenna. 5, 3, 5, 4, 2. Hello. Kan irraa siin gaafadhu sharxii salaataati. Sharxii salaataa keessaa namni tokko yoo mana fincaanii seenee istinjaa bahee achumatti uduu ayifii geeffate. Istinjaas achumatti bahee uduu ayifii geeffate akkami akka shari'aa islaamatti akkami akka shari'aa keenyatti gaafin kiyya kanuma sirriitti addaan na baasa. Dheengaddas addaan irraa citte jechuudha. Kanaafuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Buleessa keenya waan jiru sharxii salaataa jee duraa onni taate alaa kulliyaal namni tokko yoo gartee sagaraa seenee istanjaa godhee bikkitti biraatti uduwatu yoo hin jirre eega gartee istanjaa godhe boodachi bahee sagaruma keessatti gartee uduwachuu ni danda'amaadha. Waadaa laa yutabaru min shuruuxi salaatiin jaamu. Shuruunni salaataa namni tokko islaama ta'u ammallee aqlii qabaachuu waa adda baafachuu qiblata achi garagalu awraa sattarachuu yeroon salaataa seenu kun cuftii shuruuxa salaataa jaamti kuni kan inni gaafate kun waa'ee gartee uduwaati istanjaa fi uduwa istanjaan namni tokko gartee seenee jechuu eessa seena sagaraa seenee goggooyfatee istanjaa isaa godhee bishaaniin eega siyaas ba'ee sagaruma keessatti gara dhaabbatatti gartee ta'uu duwata yoo jiraatte yusammii fi qalbii jee Useymiin qalbii isaa keessatti bismillah jee uduwatee bahuu danda'e yoo bikka biraa bikkitti uduwatan hin jirre yookaan immoo gabbee uduwachuu qaba sagaraa keessatti uduwatu yoo rakkoo taate qofa sagaraa keessatti uduwataa jechuudha
أكس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان يتجاه انتيا إن طلبك يوم لما أولك بوتي لما ديني كستي قاسيف كان النافذ يعني وتو يتهدى هسيق الجنة فقط تهدى في داسنيف كان يعني وقال ننجس خلاص فرئي الرافضة تنيتي أبتش براتي هنن نفقان الاتحاد سن نعمدي بنمو فرين نو براتي خنن انتظن وانه يسون كان ديبو والدسون دينين انتظر يرتمو أبا إشرا يرتي بكتان الدانو بس جزاك الله خير جزاء أولا درا قرتي شريعة إسلاما غيث بوتون الجرتو واني أدي دلي دي خلاف الشريعة وانا دي دلي دي خلاف الشريعة سنقبان وچو ستبيتي نمني سنجينجرو قال وچو اتبيتي نمني جينجرو افي بيتبيت انت لما فوراني ديباني وچو اتبيتاني ايغا سيغمنا في دونيس ايغا نو ديبي سنجان ديبسون وچو سيفما في جالتي 5 3 5 4 2 اصلا شريعة اسلاماتي شريعة اسلاما را دبچو تينيا نوتيس asitama bika ada nakun kam nuechu ada nakun kam shari'an islamati intala badaite abba khadat abba yo siganne futa yo abba sidi deni lift 5 3 5 4 butun ada butte ega butte boda debite uchusan gaafachuu feete wachuu gartee gooteef san jechuu shari'a islaamaa tana abbata kagartee irraa quban qabdu tan ammaas fedhinnaateetiin gooteefi akka aadaattiin gartee gaafadha jette waan kee gartee katti baafte naa kan naayiduu dandeessa manguddootti ergitee aadatti sanii achitti immoo shari'a islaamaatti butuunis hin jiru waan itti bittee sifiif gartee bitteefi bitiin waan akkanaa godhaan jettu shari'a islaamaa intala ajnabii takka buttee waatti bittee ترنمادي ديمونو درا دوركا شريعة إسلامات حرام وانتا تيجا شريعة الإسلام بوتين سافي وچونا ما غرتي وني غورا خنا راندوبن لأنه بوتان دوركا وانتا تيجا شريعة إمو چيغرا غلتي ونو خنا عادت ناخنا يتي عادت غرتي ديمتي غافت شريعة مو نو غافت نوتي ومان قبدون منغدو عداكا غوتو بيه شريعة مو بوتوني سوان انجرف لا يجوز أكس هيا قافي أنت جينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ قافي قبا قافين كي مجتي كريستانا تكا وجي من قلا مجتين سنكرا أمنتي كينت ديبو فأمنتي مسلمة ديبو بربادتين يو أنكرا أمنتي كينت ديبسي وان بيقرا اتهمي مرقو قبا أكمت لالما سننجرا قافي لما فانمو ويا جمع يجيوت أهارا آدم بيكين يقول nama arsabo ye nama arsabo dalaga haram qof luga adan garte aka garte ada baka sharia wal khallaftu no darba akhay khallaftuti dirqa ma garte darbu lanna una min muslimati fi huwani garte egachu qabayachu mega fi bulitanya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ قافي قبا قافين كي مجتي كريستانا تكا وجي من قلا مجتين سنكرا أمنتي كينت ديبو فأمنتي مسلمة ديبو بربادتين يو أنكرا أمنتي كينت ديبسي وان بيقرا اتهمي مرقو قبا أكمت لالما سننجرا قافي ما شاء الله دبرتي سايبا قرتي يو كريستانا يو تاتي أتي تولوتي أولتي سايبتي إسلام ما تنبيت أخلاقني خينيا أبيان تينيا غارين يو يصير لك تغرغارون إسلام ما تسيام لا وانتك يوم ما دبرتي مسلماتك انت لكريستاناتك صاحب غدتي مثلا إسي يو ختزنا غودوتات إسي يو هتوتات تمسلماتون تكريستاناتون إسلام ما انجالت حجابو فچايو زنا غوت حجابو فچايو أحد تمسلماتون تكريستاناتون إسلام ما نسينتي لا إنسينتو تنافو أتي أختي تيني ما شاء الله ربي سراجالتو فك أبيتي إسلام ما كيسين سنتو شاداس قبسيسي وان بيتو تهيمي تاف تيمو
gara gartee sheekootti asfiti bika khayrii akka isiin caqastu godhi akkas jenna inshaallah baarakallah fiiki guyyaa jum'aa jechuun yoo xahaara tahan qaama ofii dhiqachuun dirqama yaani sunnaa moo waajiba isin jedha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh gabaabdutti obboleeyyin teenya waan jettu odoo gartee kana jisan qabne jechuusiiti kana jisan qabne qaama khajanaabdaas hin qabne kana jisan qabne guyyaa jimmataatiif qaama dhiqachuun waajiba moo sunnaadha tayyattu guyyaa jimmaa qaama dhiqachuun waajiba moo sunnaa iddurra wal dhabdee ulamaayin waminhum gartee adiisa gartee namay gartee ballaqeeratti guyyaa jimmataa dhiqachuun waajiba adiisa ja'u jira adiisa gartee yoo uduwatanillee humaan qabu ja'u jira jumhuurri immoo sunnaa mu'akkadaa jedhaniin jumhuurri ulamaayin sunnaa mu'akkadaa sunnaa jabduudha jedhan sunnaa jabduu tagartee dhiisuun taane tanaafuu sunnaa jabduudha qaama numa dhiqatan dhiqachuuf gaarii immoo waajiba hadiisa ja'u hadiisa gartee uduwaatu jalaa baasa jedhanii gariin ulamaa'is lakki waajiba jedhanii akkasirra wal dhaban walaakin sunnaa mu'akkadaa sunnaa jabduu yoo taatetti irra gaarii akkas hello عليكم السلام ورحمة الله غافير هاي غافر ديه إيفا ما يسمى تلفون جالب تاني اللي قالوا بروتي جنسلي نمان جرا غافي تنسي وانا مسجد جميع بالبلة هاي عمارة كونجو هاي غافين كي يا والله كاترا وي غابا هاي Wada wallah kuni namis talawiti mujayo di koi kabdi. Makina kabdu mujayo di kota nabaka wan tibarsisan dansi jedhani waka dansi tibaratu igeessiti. Bika dansi tibaratu. Bika dansi tibaratu. Baka dansi tibaratu. Mujayo tiran baka jakin dansi tibaratu geessiti. Ayye. Amma ispoortii illee jedhanii achitti ispoortii waan akka ispoortii kan illee babarsiisanii bakka kana makiina hin qabu yeroo takka takka waan taksii qabachuu yeroo hundanatti ulfaatuu fi yeroo takka takka na gargaaruu dandeettanaan jettee ani bakka kanatti qara hin sodaadhee ni gargaaruu fi ollaatiyyaa akkami bakka daansii kanatti bakka waan akkanaa kanatti irratti yoo gargaaretti geesse makiina kanaan itti deemeen yoo gargaare maal qabachuuti. In ta'u lakki hin gargaarin hin dhaqqabuujii hin gartee akkasi. انت بك منكر انا من جيس ولا تعاونوا ولا قرتين انجيسين يا شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هاي غافي تانتو چينا بك كنا نمن جيسن بلين بك منكر ايران مدور كمله نما هنجيسن هم تور ولين غرغارن مسجد فنما جيسن مدرسه فا وان سن راف نمن جيسن ان شاء الله غافي تانتو چينا عفوا واتكو الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غافين كبا غافين تيالي أكنا جتي ورايا جيتر حجي دمي يرو حجي دمو ساني أني وانجد أوان هم بينف أبولي سباكي يا وجي دمي يوم دمو أني وان براهن جنة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك جري تمان هم نجرو جري دمي نياكي يتولي تمان دمي حجين كي أو أنجد أني نتنسان هم بيكين انتهونا أنجد أني ميسين أكم جتا غافين لما فان silee namni tokko yoo waan fedhe sadaqate lakki sadaqaan hin taatu sadaqaa haganu sadaqanne kana sadaqadhuun maaliif jirame kana addaan baasaa tayyib yookaan nu birri 500 sadaqanne atillee 500 sadaqadhu maaliif jedha yoo namni 300 sadaqate yoo namni 200 sadaqate lakki waan nu sadaqanne san sadaqadhuun giddaajan jira namni uma fedhe sadaqata tayyib birri 10 birri 5 yoo sadaqate rakkoo qaba tayyib siinki akiraa jechuudha. كان بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ajaa'iba dura namni tokko wallaalummaa waan godhu jennee yeroo iddoo deddeebinee jirra namni tokko hajjii labbeek allaahumma alhajja jee wal umraa jee yoo akkaataa umraatti godhu hin beeyne waan takka hin beeyne eessa jirtire hajjiin suuduma dhaqee dhufe malee suuduma dhaqe malee khudhuu annii manaasikakum jee rasuulullah islaami khudhuu annii manaasikakum خطا دلقا جين الرابرة جيني برسي رسول الله الإسلامي الرابرة
wanni takka barnoota malee hin taatu salaanni barnoota malee hin ta'u hajjiin barnoota malee hin taatu barateen namni kun akkaataa itti hajjii godhu cufa takka takkatti godhu qabaa rajaa ka yoommi waladatu ummuun akkasitti argamti tanaafuu wanni wallaalummaan godhan hin jirtu yookaan xayyaaraan dhaqanii deebi'an qofa maallaqa baasanii jechuu bilaash san akkas la shakkii malee yoo ati dalagaa hajjii sirriitti hin godhin akkas taan immoo namni tokko sadaqaa hanga fedhe kanuu danda'a 500 yoo kannite malee riyaala 500 yoo kannite malee akka keenyatti sadaqaan ta'een taatuun baaxil feetuu 100 kan feetuu 200 kan humnitiin jirtu katan humnitiin jirtu hanga dandeessu kannita feetuu 500 mi kuma kannite yoo feete feetuu 100 kannite riyaala tokko kannus dandeessi feetuu riyaala takka kannite waa takka digalee tanaafuu nama gartee humna godhuun hangana baaftu malee hin jiru jedhanii nama kana gartee lafatti dhiitanii maallaquma irraa baasuu wanni akkasii hin jiru akkana irra gaarii yoo hangana nu gargaarte sadaqaa tana yoo hangana gartee nu wajji baafte irra gaarii yoo jaan malee sadaqaan ta'e hin jirtu yoo 500 nu wajji baafte malee jechuun tuni dalagaa biraati. fattaqullaah mastataatum. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaa fi gurbaa tokko osoo waliin jaalatin warra keenyatti ni argate. Abu adeer hayyalleen irraa fagoo jira. Eessumni hayyanni kaatti na godhee ture yeroo saniif akka eessumni kaa nama godhuu hin dandeenye hin beeku. Baatii torba wajjin jiraannee wal jibbinee adda ayyaane. Amma amata lama eega adda ayyaane amata lama waggaa lama finnee jirra. Waggaa sadaffaa seennee jirraati anilleen faksiif irraa godhee yookaan inni na yoo didee faksiif irraa godhee heerumuun fada. Keef amru yookaan badiin tiyya maali yaani shari'aan tiyya akkamiin laalti waa'ee kan yoon faksiif fudhadhee heerumee jechuu fadheeti jazaakumullahu khairan. Ganama kanallee gaafumata na tafakkaattu nadda walte obboleeyyiin tanya takka eessuma kiyyaan ni kaana godhe darsiin teetuun gartee hedduu nu fayyaddee garuu nuti odoo hin beekne eessumni abbaas hin qabu jette tun abbaas hin qabu obboleessaas hin qabu jaarsa kiyyaa eessuma kiyyaatu gartee jaarsa kiyyaaf ni kaana godhe amma ilmoo lamaan qabaafi ilmoon sanoo ilmoo zinaa jettanii hin jenne nuti kas ilmoo nuti ilmoo zinaa jenne ilmoo gartee ni kaamalee dhalatte santuu haadha ayyaamama ilmoon immoo amma gartee eessumni ni kaa godhe wallaalummaan tanuma abbaati makuma abbaatii yaamamti ni kaan kun ni kaa dogongoraati ma'a daalika immoo ilmoon abbumaa yaamamti sirrii waliigalu jirraa miti tanaafuu wanni irra jiru duuba obboleeyyii tayyattiillee himee ture haareyoomsu ni kaa gartee yoo dandeessee yoo abbaa fi obboleeyyan hin jirre namni godhu hin jirre qaaditti ni kaa godhatti san akkas taammata obboleeyyii teenya waan jettee eessuma kiyyaan na kaana godhe wajji jiraannee gartee addayaan amma sadii moolamaa ogeenye anillee faaksiin firraa godhe keefa lamruu dubbiin dura waan jennuun isii ni kaa gartee eessumni godhe dogongora ni kaana eessumni godhe dogongora walaakin ta faaksii firraa godhu akkaataa isii dirqama gartee jaarsarraa dhageenyu malee maaliin akka gartee faaksii godhan wanni kun gartee cinqiin ufitu jirti rakkoo fiddi maaliif naan saayidii lamee irraa dhageeffachuu taan inni nu gartee isuma keetiin si godhe ni kaan gartee dogongora ni kaan isumni godhe hin jiru laa yajuus. Zamzam Muhammad gaafii ta'e agarreen afwan yoo tarii jiraattee turte. Hayyee karaa gaafii itti aantuu gaafii lamaa fi sadii akkas keessummeessinee addaan baanaa saan teenyaas akka waan deemtee jirtu fakkaattii garuutin rabbi karaa gaafii obboleeyyan keenya khadiiraa irraa gaafii takkaa fi lama keessummeessinee addaan baana inshaallah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ اسمي جارتا لا أنا رب سنا جارتكم قافين قوا قافين كيا كنا يا رجال كيتو كنتو أيو جالتي راح رجالتي أبان دبر على إرجوج شمر على إرجوج شارع إني أبغى ترى شمر على تنجالتي قاقي ولين جالتي بودا جرو وكي ولي فوي فجو كي ولين درجاتو دان داما على شريعة رتي فولو دان داما أنت لالاتنا يا قافين كيا تكفر قافين لما فان موتو أنا إمامة إنما قبل جراد سكده garuu ani haa qabu malee udaadheen jiru beekan waggaa osoo saka dubbeek gadhiisee keessaa jedhamu
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ اسمي جلال لا أنا رب سنا جلكم قافين قوا قافين كيا كنا يا هي كيس كتو أيو جالتي راح رجالتي أبان دبر على إرجوج شمر على إرجوج شارع إني أبغى أنت شمر على تنجالتي كاكي ولين جالتي بودا جرو كي ولي فوي فتشو كي ولين درجتشو دان داما على شريعة رتي فولو دان داما أنت لالاتنا يا كافي كيا تكفى كافي لما فان موتو gaafin dura waan jee obboleessi keenya kun abbaan intala gartee biyya arabaatti ergata dalaydee haa gartee na gargaartuuf deebi'ee gurbaan achitti ni harkaa wal jaalatanii dubartii gartee alaa tana shari'atti fuudhuu dandeemaadha gabaabtu akkasimi dubartii alaa fuudhuu dandeema yoo walii galanii yoo isaan lameen walii galanii wal jaalatan intalti gartee nama diin taanaan inillee nama nagayaa taanaan ala jira wanni jaamaan jiru wal fuudhanii waliin jiraachuu jiruu isaanii wayeeffachuu ni danda'an akkas daragachuu danda'ama haala shari'aa irratti waggaa osoo sagadu beek gadhiisee keessaa jedhamu sagatee geessee dheet uduu adhee dheedhee sagada isin jira gaafiin kee kanuma assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu gabaabdutti gaafiin isaa talamadaa imaama namni tokko imaama uduu malee ummataan salaata eeguma assalaamu alaikum warahmatullah jee uduu kan qabne beek salaanni ummataa sirriidha kasaammoo inni deebi'ee salaata sini galu jirti salaanni ummataa yoo tolfachuu fedhee oduu isaanii salaatu jiru kana odoo isaanii salaatu jiru yoo rakaa lama akkuma salaateenitti sadaffaa irratti gisee ol ka'e uduu kan qabne yoo yaadate nama tokko harkiseetuma bikka isaa naqee inni usee ba'a salaanni ummataa sirrii akkas fatanabba'u alaikum warahmatullahi wabarakaatu gaafiin qaba gaafiin tiyyaas akkanatti nama tokko firummaa wahii qabna firummaa tana keessatti ammaas namni kun nama rahima muru nama hamturratti hedduu nama kakaasaati namni kun yookaan wajjiniin jiraadhe taate rahmanni rabbiituun irratti hin bu'u jechaa waan hin firaa sodaadhe waan darsiteenya keessatti nama rahima muru wajjin yookaan jiraatan taate rahmanni rabbiituu nama irratti hin bu'u jechaa waan baranneef nama kana osoo waan takka hamtuun takka nu jidduu hin jirre akkanumatti yoon irraa gabaafadhee salaamtaa rabbiitillee itti qarreebu baadhee yoon itti dhiyaachuu baadhe maaltu narra jira hamtuun nama eeyyee hamtuun nama dhorni godhe alaikum warahmatullahi wabarakaatu gaafiin qaba gaafiin tiyyaas akkanatti nama tokko firummaa wahii qabna firummaa tana keessatti ammaas namni kun nama rahima muru nama hamturratti hedduu nama kakaasaati namni kun gabaabdutti nama fira isaati fira kee tokko kagartee rahima muraa hamtutti illee nama kakaasaa waan babbaddutti nama kana yoon hin gartee isa kana muree salaamtaas yoon hin jenneeni biraa fagaadhe akkamiidha hanga dandeessu tattaaffii godhi dura tattaaffii godhi waan jettuun rahima murin qaati urrahim laa yadkhulu jannaa jee rasuulul islaami jiin haasirra didu jechee gartee ergamaan rabbii jawtana ammallee hamtuura naman kakaasin waan kanarraa gattaa'e ni dadhabdaa nageetti etteeni alaas biraa gartee irraa dhaabbachuu dandeessa nasiyaa yaadiif dura nasiyaa yaaddeefi akkuma gartee sahabaa ergamaa rabbii gurbaa gartee wanni bimmisan kana kana dhagaa as keessa kaa'anii kana darban kana waan jeen 5 3 5 4 itti dhufee waan jeen itti dhufee waan jeen aboo waan kana rasuulul islaamii wayillee namaan alooltu ilkee nama cabstii iyya nama beeysti dhiisaa jee jeen ittiin kana duuba dhiisi jee wanni kun haraami guyyaa dhabdaa hin dhufe isaa waan kana jiru sadaffaa dhufe ni loleen laa ukallimuka abadan jeen arrabootas hin dubbisuu jeen namni tokko akkasitti gartee waan takka irraa dadhabdee arrabootas hin dubbisu jettee irraa gartee diduu dandeeysaa maslahaa yoo keessa jiraatte
5, 3, 5, 4, 2. Hello. Hello. ما بشين قاليرو خارج ما ندرى نعلمت هيا بليان كينيا إن شاء الله تعالى قافي تينيا الراف سرتي تمرو دركبنا وصو قران كينيا وجنجرو خران الدنباسو ديما سان تينيا كوان قتيتي إن شاء الله تعالى يجراني قويا سفتي دا أسري ساكنا والأركون كينيا إن شاء الله تعالى ينولو أشي درتي اللي ربي نومي جيسي والأركو دندينيا hanga siifuu hanga deebinee wal agarrutti nagaa fi rahmata rabbii keessa nu jiraadha isiniin jenna wanni jabeessine kan isin dhaammannu bilayyan keenya diin rabbii baradha ilmi seera shari'aa islaamaa baradha akkaataatti nama wajjin jiraattan akkaataatti rabbii keessanii wajjin jiraattan baradha wanti keessanuu wanni rakkoo nutti ta'ee bultiin teenya bultii diigamtuu taatuuf wanni namni keenya alabbee waan hin taane dhiiraa dubartiin daleeyne akkam taanannee irraa waywaachaa jirruuf waan takka al-ihtiraazuu qabla luquu'ii jenna بدي تكا الراتيفمون وصو خيسن سندا ايغا خيس ينبو دكمين تاكس ملي مالجن دوان دوا غلانا سينو دبودا يخاو غزي ورا بيسدور على غلو دجني سنيفو وان تكاكر ديمني جيني ندر بيچوني سنتاتو سير شريعه بردا حرام الرافغادا وان سببات زنت سنگي سوندا ولا لدي سبلين زنا 0, 7, 2. بلاف تورامت ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اكم والله كجايبات انا استاذك نايم بدي والله يركب بنيم يا الله اكبر اسمه ايه ايه اكمت ديوتن واتساب يجي تنجر تليفون ادو نجين كيفو ديوتن واتساب ينجر هرو ادو نمني بلوغ نغو تجنن لولو جرات نما نغي قبدا خنت نارين ان شاء الله والقربي بخي يا ربي ابشر ابشر ان شاء الله سيفين ارجع ابشر بود ان خينين كبا بود سيفين ارجع ان شاء الله اسمع سيف ولد اي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عفوا بلين لكوي سقافي دمي جلا خابنه تره akkasitti bobboleeyyan keenya diin keenya abarannoo haraam irraa fagaannu waan asbaabaa ta'ee zina nu geessu hunda walaalatti adeessinu 0, 7. ayyee nashidaa kan dhageeffachuu jira wallaa na boochaa idarraa allahu akbar hedduun boo'in gaa'iti ifuma jajjabeessatti anummaan asirraa boo'u ayyee bobboleeyyan akkasitti haraam irraa nu fagaadhaa khayrii irra nu jiraadhaa hunda keenyaa warra khayrii irra jiraate tawhiida irratti aqiidaa al-sunnah wal jamaa bareedduu irra jiraate akhiraa badhaafamuu rabbiin nu haa godhu rabbiin gartee warra isaacha ol jaalatee akhiraa gaaddisa arshii rahmaan jala hojjetaa hunda keenyaa rabbi haa godhu hedduu isin jaalannaa isinis guddifna isinis kabajnaa rabbiin isin haa kabaju rabbiin gartee waan biraan qabnu sababuma wal jaalachuu kanaannu warra gaaddisa hojjetaa nu haa godhu nu jajjabaadhaa nu jiraadhaa rabbi si wajjin haa jiraatu obboleeyyan keenya warri gareera nama galchitan lakkooysa obboleeyyan keenya lakkooysa obboleeyyan keenya abshiraa isiniif hin erga wanna san waa'ee shi'aadhaa san na ergaa meetan hin dhiyootan asirratti ergisan nama hedduun nu ergi jenna sin kun jira hin ergaaf inshaallah namni keenya aqiidaa baratu akkasitti obboleeyyan keenya 3, 5, 4. kanarra maraatuma rabbiin ajajee fakkaatti eessuma helo خنوا أجايبات لكويسة سخندي جابرة شنو تقولي ده ولا إنجلا خاص نشوف ما هندي سماس غرام مرتو نما ججبا جايبات نما كنا ربي الروافرت هاي بليان نو ججبات دا نو جرات دا ربي سوى جنو فاجراتو ورد الدبيرو هنداو بلو رتي خيري رتي ولا بوما بلسما دين كنا رتي ولا ربي نو هاغدو هدم توتا خينا خم بيا خي سركچا جرن امدين جبلين هنغفه هند ساني تو ربي نو هباسو ان شاء الله تعالى إسان كن اللي دعاء دا ياددا ربي ساني فردا خيساو نتي من مسلم ربي ملي ومان قبنو ربي رحمة وفاقدو ربي نوهباسو نمني غرتي ربي قبوان دبي وان قبو خرب يتشي دمي نمر راقلت رب اللي ربي راقبا على كل حال امو نتي دقچو ان قبنو دعاي قدو في قبنا يوان براد ابني ربي خينيان نوباس يني إساتي يچو قبنا دعاي نابرد ابنو نسننجا قبرو ما تنن راقوتي رمتوتا خينيان نوباسي خالج رنوتيسي ربي نگه نوهقدو ويواتشا في رارا ولو تنگه ربي نراقوتي سننجا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته